Borvište 2, Bruno Prostran, Lekbel, Bruno Zapad. Ajmo Bruno! Zaustavit Gorbu, tatami 3. Tatami 3 zaustavit Gorbu. Tatami 3 zaustavit Gorbu. Startini Srvečki. Ajmo! Borvište 5, neka izađu. Pisker Niko Jugovan. Požega, Mandić, Nikola Mika. Borvište 2, neka se pripremiti u kategoriji posljednje sa 7 kg. Pejić Lara, Jugovan, Požega, Lovaković, Stevan, Mladost Osijek. Borvište 5, Pisker Niko, Mandić, Nikola. Ništa. Radi! Ajner, Dominik, Salgemerković, Batalić, Roko, Bilkovo, Matarska. Ajmo! Borvište 1, Filiković Ines, Lekbel, Čekolj, Borvište 3, borba za finale. Uci! Borvište 5, neka se pripreme. Lipić, Ivan Profekus Samobor, Heller, Filip Mlado Zagreb. Nikolina Šimonić, molimo desku zapisničkog stola. Bravo! Bravo! Bravo Bruno! Borvište 4, neka se pripreme. Na glavu je pao. Stojan Tomislav Makarska, Kraljičak Andrija, Mladost Osijek. Neka se pripreme na tatamiju 4. Borvište 2, neka izađu. Pejić Mara, Jugovan, Požega, Lovaković Štela, Mladost Osijek. Bravo.